Wow. Empok terlambat nih. Aduh, empok terlambat nih. Bagaimana nih? Aduh, masih cepat-cepat nih, masih lari-lari. Lali apa tolongin ya? Ampun, nggak apa-apa. Bagaimana ini? Ampun, nyelonjol nggak bangun-bangun. Jangan nangis, Two. Membawa ke rumah aja. Three. Ow. Oh. Maaf ya, Yay. What is this? Ow. It's a maze. Come on. Maaf ya, tadi emang gak sengaja. Halo. Deket, ini ampun ondel-ondel sakit. Oke. Ampun jangan takut deket, kan Data cuman kesini doang jagain ampun ondel-ondel. Udah datang. Dokter Cema datang. Hehehe